Reka nongere mbihere ikaze mwese mukurikiye amakuru y'imikino no kuri Damuru Talk Sport. Kaduhere ko uyu musore bita Romelu Lukaku. Uyu musore Romelu Lukaku waje kubazwa n'ikinyamakuru Sky Sport kiza kumubaza ku kazoza ke, baramubaza ndetse se Lukaku waba uzagaruka mu gihugu cy'Ubwongereza. Lukaku rero yaje kuba aseka cyane, araseka cyane aravuga ati ibi bibazo ntabwo ari igihe mwakagombye kubibaza, mugende mubibaza ikipe ya Chelsea nifite mu nshingano kuko nta kintu mfite cyo gusubiza muri aka kanya. Bamubazaga niba ashobora kugaruka mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko we bigaragara ko mu mutwe we nta birimo, kuko uburyo yaje kuba aseka mu gihe ikinyamakuru Sky Sport cyaje kuba kimubazaho, buri muntu wese bigaragara ko ari kubona yuko umusore adashobora kugaruka mu gihugu cy'Ubwongereza, cyane ko n'ikipe ya Chelsea mbona ko itamukeneye bitewe n'ukuntu Chelsea imeze muri iyi minsi. Ntabwo ikeneye abasaza nka Lukaku. Navuga ko Chelsea ishobora gufasha decision yo kuba yamugurisha burundu. Tujye muri Real Madrid, tujye ku musore bita Toni Kroos. Umusore Toni Kroos yaje kuba yemeza yuko agomba kuguma mu ikipe ya Real Madrid mu gihe ibinyamakuru byinshi byagendaga bigaruka ko mu gihe cyashize bivuga yuko ngo uyu musore ashobora kuba yava mu ikipe ya Real Madrid, ariko Toni Kroos yaje kuba bishyiraho akadomo aravuga ati njye ikipe ya Real Madrid niyo nihebeye, nayizamukiyemo ni nkaho ari ikiragano cyanjye, ikipe ngomba kuyigumamo. Baje kuba rero bavuga ati reka tujye ku meza. Fernando Perez aravuga ati reka tumwongere umwaka umwe azamugeza amasezerano azamugeza muri 2025. Navuga ko Real ikoze deal nziza, kuko uyu musore aracyafite byinshi byo gufasha Real Madrid. Harimo abasore nka Kamavinga, ba Tchouameni, ba Valverde bagomba kwigira kuri Toni Kroos, kuko hari aba bose baje bamusanga ni mwarimu wabo, niko navuga. Toni Kroos ni umusore w'umuhanga, we ko yaje kuba anabigaragaza mu ikipe y'igihugu y'Abadage. Tukivuga kuri Real Madrid rero, ni inkuru ibabaje kuri Kamavinga. Uyu musore yaje kuba agira ikibazo cy'imvune mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa, ni umukino wa gicuti bakinaga, ariko uyu musore rwose yaje kuba agira imvune, igihombo gikomeye ku ikipe ya Real Madrid, kuko ni umusore navuga ko urimo urabafasha hariya mu kibuga hagati rwose mu buryo bugaragara buri umwe wese. Kamavinga ni umusore w'umuhanga, ariko nyine yaje kuba agira ikibazo cy'imvune ubwo bakinaga imikino ya gicuti mu gihugu cy'Ubufaransa. Real rero ikaba itegereje igisubizo abaganga baza gutanga kuri uyu musore, dore ko navuga ko uriya mwanya we yari amaze iminsi awufitinga neza. Real ikaba iri kuvuga ati reka dutegereze amasaha make ari imbere bare ko bazakina uriya mukino wa Atletico Bilbao bafitanye muri weekend. Twifuriza ishya n'ihirwe uyu musore gukira vuba. Tujye mu ikipe ya Chelsea, tujye ku uyu musore w'umunyamwaka, navuga ngo umunyamwaka kabisa, umusore bita Romelu Lavia. Romelu Lavia rero navuga yuko ari inkuru mbi kuri we, kuko uyu musore kuva yagera mu ikipe ya Chelsea nta mwanya wo gukina yigeze abona. Yaraje ahura n'ibibazo by'imvune bitandukanye. Nakubwira ko ubu ngubu Romelu Lavia avunitse amaze gukina Chelsea iminota 32 yonyine, nibwo yamagaze kugaragara mu kibuga kuva bamugura mu ikipe ya Southampton. Uyu musore rero yaje yazikaje gukina ni mu gihe yaramaze kubona harimo abakinnyi benshi bamaze kuvunika, n'abaraje abayongereyeho. Ni umwaka ukuri we rwose uyu musore Romelu Lavia. Namubwira ngo quick recovery kabisa, wenda mu minsi iri imbere turaza gusanga uyu musore akira. Ariko nubwo ikipe ya Chelsea nayo yamaze gutangaza ko uyu musore ngo ino season ashobora kuba arayirangiza ari hanze. Reka tujye ku musore bita Jorginho. Navuga ko Chelsea izicuza sinzi uko nabivuga, ariko uyu musore navuga ko ari umukinnyi mwiza kabisa mu kibuga hagati, afite experience uyu Mutaliyani Jorginho. Rero baze kuba bamubaza ku kazoza kiwe, baravuga ati Arsenal nayo ishaka kuba iri muri deal yo kuba yakongera umusore amasezerano. Uyu musore Arsenal itanamufatiranye sinzi ibyo yabirimo. Uyu musore rwose bigaragara ko yaje akahita stabiliza hariya mu kibuga hagati kwa Arteta. Jorginho uyu Mutaliyani navuga ko ari umukaseri mwiza rwose, niyo mpamvu baje kuba bashuvuga ati reka tujye ku meza dore ko twamuha amasezerano. Uyu musore rero bakaba bashaka kumuha amasezerano y'umwaka umwe, dore ko amasezerano afite ashobora kurangira
muri uku kwa gatandatu aribwo ashobora kuba yarangira. Baravuga ati reka turebe ukuntu twakongera undi mwaka tube twibitseho uyu musore. Mathis de Ligt nawe baje kuba bamubaza mu buryo amerewe mu ikipe ya Bayern Munich. Uyu musore yaje kuba asubiza aravuga ati ngewe hano i Munich ndishimye cyane. Ati ndishimye cyane rwose n'abafana hano baranyishimiye. Ati nubwo nta mwanya wo gukina ndi kubona ariko ndizeza abafana babanjye ko mare. Hano i Munich nahafata nko mu rugo. Ati ni ikipe ifite ibigwi, ni ikipe ifite experience, nta mpamvu yo kuba navuga ko ntishimye hano muri Bayern. Uwo ni Mathis de Ligt, defense w'ikipe ya Bayern Munich. Aravuga ati ngewe ibintu bya transfer ntabwo bindi mu mutwe. Bari kumubaza niba muri transfer hari ahantu ashobora kwerekeza. Aravuga ati ngewe mu mutwe wanjye focusinze muri Bayern Munich, ntabwo mu mutwe wanjye harimo transfer. Ati ibyo ngibyo ntabwo bindeba kabisa. Ikindi aje ishinga ni ikipe yanjye, ni ugufasha ikipe yanjye ya Bayern Munich gutsinda. Harry Kane rero ikaba ari inkuru nziza ku ikipe ya Bayern Munich. Akaba yagiye mu ikipe nkuru, akaba yayisubiyemo rwose, akaba yakomezanye nayo imyitozo. Ni mu gihe umusore navuga ko yari hanze y'ikibuga mu gihe yaje kugira akabazo k'imvune mu ikipe y'igihugu. Ariko uyu musore Harry Kane rero akaba yagarutse kugira ngo akomeze afashe ikipe ya Bayern Munich kwirukanka mu ikipe ya Leverkusen, nubwo nayo yanikiye. Ubu tuvugana Leverkusen nime yarisha amanota 10 yose. Ni ibintu bitigeze bikunda kuba mu gihugu cy'Ubudage. Nk'ikipe nka Bayern Munich tuba tuzi ko ariyo yigaruriye ira shampiyona, ariko uyu mwaka navuga ko Harry Kane n'abasore bashobora kuza kugorwa n'ira shampiyona Bundesliga. Iyi Harry Kane rero navuga ko muri iyi minsi ari uhetse ikipe ya Bayern Munich, ko ni umusore amaze gukora record y'ibitego 31 muri Bundesliga muri season imwe. Navuga ko ari record akoze kuva Bundesliga yatangira, niyo mukinnyi ubikoze nta wundi wari wakabikora. Harry Kane reka rero turebe ko aza gufasha ikipe ya Bayern Munich. Katujye kwa aka gasore gatoya ka Manchester United kaze kuba gahamagara mu ikipe y'igihugu, kaje kuba gatera match rero nimugoroba, kaza no kuba man of the match. Benshi batangariye umusore umukino wa mbere mu ikipe nkuru y'igihugu y'Abongereza, akaza kuba man of the match. Ni ikintu gikomeye kuri Kobe Mainoo. Navuga ko ari ibintu biruze gufasha ikipe ya Manchester United. Uyu musore kuba ndavuga ngo ni experience ari kugenda afatira mu ikipe y'igihugu, ari buza byapurika no mu ikipe ya Manchester United. Bidasubirwa rero aka gasore rero navuga ngo ni agahanga kaje kuba kabyerekana mu ikipe y'igihugu. Benshi baramufiteho dute, baje kuba bavuga ati turakonfirmye kabisa ko Kobe Mainoo ni umusore w'umuhanga, afite talent nziza kabisa. Aravuga ko ari gustabiliza hariya mu kibuga hagati we na Bellingham. Abongereza ariko nabo bari gushidikanyaho kabisa bitewe n'ibyo bamaze iminsi bari kwereka mu mikino ya gicuti. Tukivuga ku Bongereza rero, uyu musore bita John Stones w'ikipe ya Manchester City yaje kuba agira akabazo k'imvune mu mukino bakinaga n'ikipe y'Ububiligi. Uyu musore rero yaje kuba avunika hakiri kare rwose, aza kuba asohoka mu kibuga. Navuga ngo Guardiola arabashaka ibindi bisubizo hariya muri defense kabisa. Baraza kuba bakina n'ikipe ya Arsenal muri weekend. Uyu musore birashoboka ko batazaba bamufite. Guardiola ashobora gushaka ukundi kuntu abigenza, kuko uyu musore yaje kuba avunika. Stones reka tumwifurize gukira vuba, akomeze gushaka gufata ikipe ya Manchester City, gukomeza guhatana hariya muri Premier League mu gihugu cy'Ubwongereza. Reka tujye k'uyu musore. Aba basore rero babiri navuga ko bari gushininga muri La Liga. Umusore bita Lamine Yamal n'umusore bita Kendrick. Navuga ati abo basore tubitegeho iki mu minsi iri imbere ko bari gushininga. Ni abapeti batoya, umwe afite imyaka niba ntibeshye Lamine Yamal afite 16, igipeti ni Kendrick nako banza gifite 17, hagati ya 16 gutyo. Ariko wakibaza ngo abana bafite umupira ku cyenge kabisa, ni abanyempano. Baje kuba bigaragaza rero mu ikipe y'igihugu. Uyu Kendrick nyuma yo gukubita ikipe y'igihugu y'Abongereza rero yaje kuba arongera afasha ikipe y'igihugu ya Brazil mu kunganya ibitego 3-3. No yaje kuba bigiramo uruhare, yaza kuba afungura amazamu. Navuga ko uyu musore
Kendrick na Lamar rwose bazatwereka agapira keza mu minsi iri imbere rwose wa peti. Ku kazoza ka Lionel Messi rero nawe biri kunugwanurwa ko mu minsi iri imbere uyu musaza ashobora kuza kuritaringa muri football rwose. Yaje kuvuga ati igihe cyose nzaba numva ari byiza rwose nshobora kuzabireka, ariko benshi bari gutangazwa n'iyi nkuru. Ariko navuga ko uyu musore navuga ko ari umukinnyi w'ibihe byose kabisa. Lionel Messi reka turebe akazoza kiwe ku minsi iri imbere ahazerekeza. Navuga ngo reka mbashimire mwese mwakomeje gukurikira amakuru y'imikino hano kuri Damuru Talk Sport. Icyo usabwa ni subscribe na comment na share kugira ngo amakuru y'imikino ajya kugeraho ku gihe. Ndabakunda kandi mwakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.